بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السفهاء من الناس زرد ويقمق خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گرزو دا نبی و صحابہ دائے قبلینا شدیو آغیت مخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی اشالہ چواڑی سید لاری طرف دا وکذالک جعلناکم امتا وسطا ادا سے گرزلی منگتاسو امت انصاف والا لتکونوا شہداء علی الناس دید پانا شیطاسو شہادت کو ان کی خلقتا وخلق باندے ویکون الرسول علیکم شہیدا اور شیب رسول پتاسو باندے شہادت کو ان کے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اندا مقرر آئے قبلہ شتوی آگے تمخ ان کے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دید پارائیں چی جدا کمگا سوک چی تابداری کی دا رسول رسالت دوئے ممن ینقلب علی عقبہ دا غشانے جدا کو چاوڑی پخبل پندو دا تابدارینا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اگر چی دا قبلہ بدل دل خام خاگران کار دے مگر ندے گران پاشا شاللہ والا توفیق ورکڑیم وما كان الله ليضيع ایمانکم اند اللہ تعالی چی برباد کی استاسو منزنا شد ایمان دو جم کریم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ تعالی پخلقو خام خاڑیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا لدمون آڑ ولد مختا آسمان طرف تا فلنولینک قبلتا ترضاها نخام خاکر زومتا قبلتا شتخو خیغ لرام فولی وجهك شطر المسجد الحرام نو گردو مخبل طرف دا مسجد حرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرام او کم زیشی تاسو نو گردو مخون اخبل طرف دا مسجد حرام تا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَقِينًا كَسَانْ چِ کتاب ورکڑے شیرے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خامخا پوئی شدا قبلہ بلد الحق دید رب طرف ندیم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اُند اللہ غافل دائملون شدیئے کئیم وَلَئِنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ اکتروڑیا کسان تائش کتاب ورکڑے شیدار قسم دلیل ما تبعو قبلتک تابداری نکی دید قبل اسلام وما انت بتابن قبلتوں انہیں تو تابداری کن کے قبل دلیم وما بعضهم بتابن قبلت بعض انہی بعض دلیم تابداری کن کے قبل دنوروں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ او کتابداری اکڑتا بالفرض خواہشات دین وستعنا اشراغ لیتا توحیم انکا ایزا لمن الظالمین یقینا تبادوخ کے خامخاد ظالمان نشیم الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه آکسان شورکڑے مغائل کتاب پی جنی دا قبل بدل دلوں کما عارفون ابناہم لکش پی جنی دی زامن خبل وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ایقیناً یوڈل دزین اشترے خامخا حق پٹئی او پوئیگی دی پا حق باندے الحق من ربک حق واغی چستا درب طرف نہیں فلا تکونن من الممترین نمکی گاد شک ان کو ڈلنا ولکل وجہت هو مولیہا
ودار چا دپارا یوم خدا شاگر زون کی داغی تقبل مخ فاستبقوا الخیرات نوران دیوالو کے دیو بلنا پخ کارونو کی اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا کم دیشی تاسو راولی با تاسو طول لرا اللہ تعالی پیوزل ان اللہ علا کل شئین قدیر یقینا اللہ پاسی بانے قدرت درن کرے ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودکم دینا شتوتلین گردو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وانه للحق من ربک ویقینا لا قبلہ حق دا استاد رب دا طرفنا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ غافل لا عملون شتاسوی کوئے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ودار زینا شتوتلین گردو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او ہر زیچی تاسون گردو اخبل مخون طرف دا مسجد حرام تا لئلا يكون للناس عليكم حجا دید پاراش نی خلق لرا پتاسوانے سے دلیل الا الذين ظلموا منهم لیکن کسان چ ظلم کرے ددینا فلا تخشوهم واخشونی نم یری گئے ددین مخالفت نہ یرکو خاص زمانہ وليتم نعمتي علیکم او دید پاراش ز پورا کو مخبل احسانات پتاسو ولعلکم تهتدون او دید پاراش تاسو ہدایت میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دانے مت پورا کی دلدا سری لکش لے گلے من پتاسو کے رسول ساسنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیات نظم ویزکیکم و پاکی تاسو لرام ویعلمکم الکتاب والحکمہ و تعلیم درکین تا استاد قرآن و حدیث ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اور تعلیم در کی تاسو دائے تاسو پائے بنے نہ پیدے فاذکرونی اذکرکم نیادو ما زبتاسو یادوم واشکروا لی ولا تکفرون شکر کوئے زماد نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام ایمان والو کلک کیزان پس صبر کولو پمونس کولو ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ مخاص مرگرے دا صبرنا کلے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموائے دا شاپ بارکی چوجلشی دا اللہ دین دخرولو دا پارا چدا دا عام عمرو پشاندیم بل لحیاؤن بلکہ دیدہ یو خاص جننے ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئے پدغی جن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع او خامخا ازمخونکم پتاسو پلغن تا دیر و دلوگنا ونقص من الاموال والانفس والثمرات او پکمولو دمالونو دنفسونو دمیو غلوم وبشر الصابرین نزیر ورکد خوشحالو صبرنا کو خلقتا الذین اذا صابتهم مصیبہ صبرناک دی چکل ارسیگی دی تس مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص دا اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگردن کیو اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ دا کسان پدیبانے تعریف ندی ددید رب دا طرفنا و خاص رحمت دے اولئک هم المہتدون و دا کسان خاص دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا و مروان دا خاص نخو دا دین دا اللہ ندیم فمن حج البیت اعتمر نصوب چی حج کی دا بیت اللہ یا عمر کریم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما
نس گناہ دے نگنی پدان پدے چیزی راضی دے دوارو پمنس کے ومن تطوع خیرا اچاچی پا خوشالے سراو کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ تعالی قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدى یقیناً کسان چپٹئی ہوا چمور علی گلیم دخکارا حکمنو دہدایت خبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رستو دائنا چمون وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب خبل کے اولئک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی بدیوان اللہ ویلعنہم اللعینون لعنت کی بدیوان نور لعنت کا ان کی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر کسان چھ توبہ ویست دے گناہنا اور نیک کخ پل عمل اوخکارے کہا چھ سے پٹکڑو فاولائکا توب علیہم دا کسان زخاص میں ربانی کم پدی وانت تواب الرحیم عظیم دیر توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیننا کسان چھ کفر اکڑے امرشی بدا سے حال کی چیزی کافرین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان فریبان لعنتون دی اللہ طرفنا و دا ملائکو طرفنا و دا خلق طولو طرفنا خالدین فیہا ہمیشہ دی بدا لعنت کے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون نبشیس بکولے درینا عذاب مقرر دری و نبدی لسمحلت ورکے دیشی و الہکم الہ واحد او حقدار دا بندگے استاسو الہ دیو لا الہ الا ہو زگنشت واقدار مددگار سوا داغنا الرحمن الرحیم عام مہربانے والا و خاص رحمتن والدین ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش دا آسمانوں دزمکہ کے واختلاف اللیل والنہار و پتلو راتوں دشپے و دروز کے والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس اپائی کشتوں کے چلی پا سمندر کے پا سبب دا نفع ورکولو دخل کو وما انزل اللہ من السماء من ماء او ہوا چراورو للہ آسمان دا طرف نوبو فاحیا بے لفظ ماد موتعان تازکڑے پائس رزمکا پسلو شوالی آئینا وبصفیہا من کل دابا اخوارکڑی پدیزمکا کیا قسم زندسر وتصریف الریاح والسحاب اپتراتو دو ہواگانو دوریزو کی المسخر بین السماء والارض چتابشی دا حکم دا اللہ پمند اسمانو دزمکہ کی لآیات لقوم یعقلون پریٹولو سیدنو کے دیر دلیلنا دا توحید دی حق قوم دراش عقل نکارلیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا او بعد دخل کو نداس اشتریم چنی سید اللہ نسوان اور شرکان یحبونہم کحب اللہ من کی دیدائی سرا پشانت من کولو دا اللہ سرا والذین آمنوا شد حبا للہ خواکسان چی مان راوڑے ڈکلک دیب من کولو دا اللہ کے ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب اکولی دے ظالمان خلق اخبر حال کلشو بینی دی عذاب ان القوة للہ جميعا خام خاپو بشیش طاقت ٹول دے واللہ رے وان اللہ شدید العذاب اپو بشیش یقینا اللہ سخت عذاب ورکن کے دے استبرأ الذین اتبعوا کلچے ویزاری بخکار کیا کسان چھ تابداری کڑے ہوا من الذین تبعوا داغ شانا چھ ددی تابداری کولا
وراءوا العذاب وبين العذاب وتقطعت بهم الاسباب وپریب کرشی کورنے کے تعلقات ددیم وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کروا او وہ یا کسان چدی تابعداری کڑی وا ارمان دے زمون دوبارہ تلوے دنیا تا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا من بزان جدا کو ددینا لکسن چدین من جدا شول كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم دغسی خیبدی اللہ تعالی نور بدا ملون ددیم دپارا دافسوسنو کولو پدیم وما هم بخارجین من النار خنمی دیوتن کی دور د جہنمنا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا او خلقو خرید عینا چپزمگ کی دی حلال دی پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان امدے بقدمون دا شیطان بسیم انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسل دشمن اخکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم درکی دا شیطان تاستا پبدو خبرو پنا کارکارونو وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون او پدیش جوڑائے تاسو پا اللہ خبریش پوین لرائیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَكَمْ سِوَيْلِشِ دِ خَلْقُتَا تَعْبِدَارِو کے دائش اللہ تعالی نازل کرے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا دیوینا بلکہ من خطابداری کو دائیں چی مندری من پائبن مشران مخبل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اگر شعودری مشران نپیدل ددین پیس خبرانو ہدایت والا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء اور مثال دائے کسان انشی کفر اکڑے پا تقلید دخبل مشرانوں کے پشان دا حال دا غشارے شاوزن کی حق سارو تاشا سنوریم الا دعاء و نداء مگر اوری آواز دا نزدی او شغیر لریم سم بکمن نومیون دی کارنی دا حقنا و شارگان دی دا ویلو دا حقنا راندی دلیدلو دا حقنا فهم لا يعقلون ندی پویم نلری پدین یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والا خرید پاک حانچ منتاصل درکڑیم واشکروا للہ و شکر کوئے پدید یو اللہ ان کنتم یاہ تعبدون قیتا سو خاص اللہ لبندگی کون کی انما حرم علیکم المیتۃ والدم یقیناً حرام کرے اللہ تعالیٰ پتا سموردارا اوینا بیول شیم ولحم الخنزیر وجد خنزیر وما اوہل به لغیر اللہ او ہر غشیش واسوی پائے بانے دپارا دن نزدیکت غیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد نسوک چنا شار شرائے خوراکتا نو دے بغاوت کو ان کے اور نو تجاوز کو ان کے فلا اسما علیہ نشتیس گناہ پدوانی پدے خوڑلو کے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخن کو ان کے رحم کو ان کے ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب یقیناً کسان چپٹئی ہوا چ اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب خبلنا ویشترون بھی ثمنا قلیلا اور حاصل دی پائے سرا دنیا معمولی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار دا کسان ناشیدی پخپلو خیٹو کے مگر اور ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور خبر بون کی دی سر اللہ پر قیامت ولا یزکیہم انب پاکی دی لرا ولہم عذاب علیم و دید پار عذاب دے درناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی
دا خلق دی شاغست دا گمراہی پا بدل دا ہدایت، والعذاب بالمغفرہ وغست العذاب پا بدل دا بخنکے، فما اصبرهم علی النار نصاجبا صبر دے دری پوروانے، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق داد دے وجنا چی یقینا اللہ نازل کرے کتاب پا حق سراؤ دی بکی اختلاف کرے رہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقیناً کسان چ اختلاف کرے پا کتاب اللہ کے خامخواہ پا دشمن لرکی دی حقنا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ندنی کی خاص دا خبران چکر سوئے تاسو خپل مخونا مانزکی مشرق و مغرب طرف تا، ولكن البر من آمن لیکن نیکی دہا چار آمن باللہ والیوم الاخر چیمان لری پا اللہ پر رستنے، والملائکت والکتاب والنبین ایمان لری پا ملائکو پا کتابونو پا پیغمبرانو، وآت المال على حبه ذوی القرآن اور کئی مال پا مند اللہ خپلوانتا، والیتاما والمساکین وابن السبیل ویتیمان ومسکنان ومسافرتا والسائلین وفی الرقاب ونور محتاجتا وپازاد اولو بند سٹنو کے، واقام الصلاة وآت الزکاة وپابندی نمانزکی والزکاة مرکین، والموفون بعہدہم اذا عہدوا وپورکی لوزن اخبل کلچ لوذکرین، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور ٹنگ دی بدین مانے پحالت دا سختے دا مال کی او پحالت دا مرزنوں کی او پحالت دا جنگ کی، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون دا کسان رشتی ندی پتاودنے کہے کہ او دا کسان پورا متقیان دی، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى ایمان والو فرض شویلے پتا سوانے قصاص جاری کول پبارد قتلانوں کے، الحر بالحرم ازاد سڑے با قصاص کی پبدل ازاد کے، والعبد بالعبد مرے با قصاص کی پبدل مرے کے، والانثى بالانثى زنانم قصاص کی پبدل زنانہ کے، فمن عفی له من اخیہ شیء ناغسوک چی معافی اکڑے شاغتا دا طرف درور داغنا سلگ معافی، فاتباؤن بالمعروف نو تابداری پدبان لازم نا اپنے کا طریقہ، واتاؤن الیہ بے احسان واتا لازم دا پاقبانے پخ طریقہ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ دا حکم کی آسان تیادا استاسو دا رب دا طرفنا و رحمت نریم، فمن اعتدى بعد ذلك چاچ د حد نہ تیر وتل وکړل پس قصاص او د معافینا، فله عذاب الیم در پار عذاب د درناک، ولکم فی القصاص حیات او ساز د پارا پ قصاص جاری کولو کی یو ناشنا جن یا اولی الالباب اے خالص عقل والو، لعلکم تتقون در پارا چتاسو بچے، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فرس کرشر بتاسو کلچی رانی زیشی او تاسو تمرگ ان ترک خیرا کپری خودلی مع الوصیت و وصیت کول للوالدین والاقربین مورب لا روح پلوانتا بالمعروف بشرعی طریقہ حقا علی المتقین دا لازم لے پا متقیان خلقو، فمن بدلہ بعدما سمعہ نچاش بدل کو دغا وصیت کول پس رائنا چاوری دلیوین، فإنما اسمه على الذين يبدلونه یقیناً گناہ دا بدلولو پائے کسانو دے چھ بدل کری دا وصیت، ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی سوری پار سپوئے دے،
فمن خاف من موص جنفا او اثما نسوک شیرکی دے وصیت کو ان کی نام دکھگی دلو گناہ تا و خطائے یا گناہ کولون قصدا فاصلح بینہم نجوڑہ کی ددی ترمین فلا اسم علیہ نشت گناہ پر اصلاح کو ان کی وانے ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے رے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو فرض کرشی پتا سو روزی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لگچ فرض شی پائے کسانو چستا سنمک کی تیرشی لعلکم تتقون دید پارا چتا سو متقیان شئیم ایام معدودات روزی سے روزش میرے لشیم فمن کان منکم مریضا نعصوک شیستا سن بیمار او علا سفر یا پا سفر واندویم فائدتم من ایام اخر ندواندے شمار لی دنور رزنا دپار قضام وعلى الذین یطیقونہم او پائے کسان واندے چی وسد روجین لریم فدیتم طعام مسکین لازمنا فدیا چی خوراک دے او مسکین نظر وزیم فمن تطوع خیرا نچاچی پا خوشالے سرک اولانی کی فهو خیر له نداڑیر خیر دے پارا وان تصوموا خیر لکم وروجین والستاسهم دیر خیر دے تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے لرائیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میش در رمضان اغمیش داش نازل کرے شیر پائے کے قرآن ہدل للناس ہدایت دے دا قرآن طول خلق لرام وبینات من الہدا والفرقان اوخکارا احکام دی بدکے دا مخکنی ہدایتنا و جدائی راوصل ترمن دا حق باطل فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک جو حاضر شستا سنا دیمیش در رمضان تا نخام خارو جدیونی سیدائے ومن کان مریضا اولا سفر اوسوک شی بیمار ای پا سفر وانے فعدتم من ایام اخر ندوانے شمیر لی دنور وزنا دپار قضام یرید اللہ بکم اليسرام غاڑی اللہ تعالیٰ پتاسو پد احکاموں کی آسانتیا ولا یرید بکم العسر انواڑی پتاسو ستنگسیام ولتکملوا العدہ اوتید پارا شکر کے اشمار ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم اوتید پارا چید اللہ لوی وائے پاغ طریقہ چتا اسے خود نکڑیا ولعلکم تشکرون او دید پارا چ شکرو کے دا اللہ دے نعماتو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کلا چ تفوسو کیستانا بندگان زما پبارکی فَإِنِّي قَرِيبٌ ورتوا یقیناً زنزیم اجیب دعوت الداعی زادان قبل ما دعا کن کی کلچ مان دعا واڑی فلیستجیبوا لی ندیم پورا احکام زمامنیم ولیؤمنوا بی او یقین ساتی بمام لعلهم یرشدون دید پارا شدی کامیابی عمومیم احل لکم لیلت الصیام الرفص الى نسائکم حلال کرشی ساز پارا پشپد روجنی ولو یوزے کے دل نخبلو بی جانو سرام ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دی جامی دی تاسو لراو تاسو جامی ہے دی دپارا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم عالم دے اللہ یقیناً تاسو با نقصان کے شولے اخبل زاننا فتاب علیکم فراخی راو سب تاسو وعفانکم وسان تیرا وستبتاسو
فالآن باشروہن نوس نزدیکت کوئے تاسو ددی سرام وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور لٹویا آج اللہ تعالیٰ تاسو پارا مقرر کری یا حلال کری وکلوا واشربوا وخراکوس کاکم کوئے دشبیم حتی یتبین لکم الخیط الابیض تردی پوری چخخ کارشی تاس سپین تار من الخیط الاسود دتور تارنا من الفجر چا سبارے ثم اتموا الصیام الی اللیل بیا پورکے دارو جا ترشپ پورے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد او منی ذکی گئے بی بیانتا خدا سے حال جتا سمو تکیفیں پجماتنوں کے تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی مقرر شوے فلا تقربوها نمنی ذکی گئے دیتا مخالفت کولو کذالک یبین اللہ آیاته للناس دغسی وضاحت کے اللہ دخل احکام و خلقتا لعلهم يتقون دي دپارا شدی متقیان شیم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل امخر مالنا دیوبل قرن استاسو بناروا طریقوں وتدلوا بها الى الحكام عمر سوئے تاسو دا مالنا حاکمانتا لتاكلوا فريقا من اموال الناس پدی غرض ستاسو خرے اور ٹکڑا دمالون دخل کنا بالاسمی پگنا وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے یسألونک عن اللہ اللہ تپوس کئی دیستانا پوار دمیشتو کی قل ہی مواقیت للناس والحج تو آئے دامیشتے وقت ندی دا مقرر کولو دا سیزنو دا پارا دخل کو دا پارا دا حج ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها اوندانی کی شرازے تاسو کورون اخپلو تاد شاگانو دائینا ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی دا غشارہ چلانے یرکیم واتوا البیوت من ابوابها وراتلکا اخپلو کورون تاد دروازو دائینا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون او یرکا اید اللہ نا تید پارا چتاسو کامیاب شے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم او جنگ کا اید اللہ دین دوچت والی دا پارا دائے کسان سرائی چتاو سرائی جنگی ولا تعتدوا دحنا تیرے دل مکوائے ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسو چد حدنا ورتیرین وقتلوهم حیث ثقفتموهم اوجنے دائے کافران درا حرزے چستاسو پی وصبرشیم واخرجو من حیث اخرجوکم او باسے دی درا دا دینا چتاسو استلیے والفتنة اشد من القتل او فتنہ دیر سخت دا دوجلنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مشروع قید دی سراد مسجد حرام بخواکی حتی یقاتلوکم فی ترد پوریشدی تاثر جنگ شروع کی بائے کے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کدی جنگ شروع کو تاثر بائے کی نوجنے دی لرام كذلك جزاء الكافرين دغسد بدل کافرانوں فَإِنِ انْتَهَوْا نُكَدِي مَنَشُلَّ كُفَرْنَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ بخن کو ان کے رحم کو ان کے دے وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة اور جنگ کو دی کافران سلام دید پارا شنشی کمزور کول مومن ویکون الدین للہ وشی غلبت دین اللہ فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین نکمن شول دید قتالنا ننشت بیا زیادے کول مگشت دے بظلم کون کو وانے الشهر الحرام بشهر الحرام
عزت د میشتو د حرمت په بدل د میشتو د حرمت کې ده. والحرمات قصاص نورم د عزت سیدونه دی بدلی والا. فمن اعتدى علیکم چاشی زیادے کو پتاسو فاعتدوا علیہم تاسو پہ زیادے کوئے بمثل ما اعتدى علیکم پشاندائے چی پتاسو زیادے کری. واتقوا اللہ یرکوید اللہ نام وعلموا ان اللہ مع المتقین اپوش یقیناً اللہ خاص مرگرے د متقیانو. وانفقوا فی سبیل اللہ ومال خرچ کرے دا اللہ دین دو چتوالی دا پاران. ولا تلقوا بأیدیکم الى التہلکہ وما چویزان نخبل پخبل لاسن باندے ہلاکتا. واسنوا وخیست عملنا کوئے ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ کو خیاسوک شخیست کارنا کئی. واتموا الحج والعمرة للہ اور پورا کہ حج عمرہ خاص اللہ دا پارا. فإن احسرتم فما استيسر من الهدي نکراگیر کرے شیطاسو دا پورا کولو دائینا لازم نے بتاسو آغاش اسانی دا حدینا. ولا تحلقوا رؤوسكم امخر سرون اخبل حتى يبلغ الهدي محلا تردی پوری چورسیا حدیان زیر حلالیتا. فمن كان منكم مريضا ناسوک چستاسون بیماری او به یزم من راسی یا پدوانی خاص تکلیفی د سرد وجہ ففدیت من صیام او صدقت او نسک ندبانی بدلا تدریو روجو یا صدقت یا قربانی دا. فاذا منتم کلچ تاسو پامن شئ فمن تمتع بالعمرة الى الحج نچاچی نفواغستا پمری کولو یوزے کذا حج سرام. فمستیسر من الهدی ندبان لازم نعاچ اسانی دا حدینا. فمن لم یجل سوکچی حدی نمومین فصیام ثلاثت ایام فی الحج دبان روجینی والدی ددے روزو پر روزو دا حج کی. وسبعت اذا رجعتم اوروزی کلچ واپس شئ تلک عشرۃ کاملہ دا لس روجی دی پورا دی ثواب دے حدی سرام. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام دادا شاد پاری چ نہیں داغ کورنے دیر کی دن کی مسجد حرام کی. واتقوا اللہ یرکوید اللہ نا وعلموا ان اللہ شدید العقاب یقین ساتے اللہ تعالی سخت داور کن کے. الحج اشہر معلومات وقد احرام تڑلو حج میشت دی مقرر. فمن فرض فیہن الحج چاچ فرض کو بزان بانی بڑے میشتوں کے حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نبی دشاوت خبریں اور نبی گناہوں کول اور نبی جگڑے کول پحج کے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ عاشق تاسو ہر نیک کار عالم دے پائے بنے اللہ. وتزودوا وتخذ عن سروڑے فإن خیر الزاد التقوى یقینا بہتر تو خیر تقوی. واتقونی یا اولی الالباب یرکوئے زمانہ خالص قلوالو. لیس علیکم جناح نشت بتا سبانے اس گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم چلٹوئے تاسو مال دا دنیا درب دا طرفنا پتجارت سرام. فاذا فصتم من عرفات نکلشی راکو سے تاسو دا عرفاتنا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام یادوئے اللہ لرا دا مشعر حرام پخواکی. واذکروه کما ہداکم یادوئے اللہ لرا لکسنگ چتاسے خود نکڑیرا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَيَقِينًا وَيَتَاسُ مَخْكِدَ هِدَایت اللہ خامخات گمراہونا. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
بیارا کدی گے تاسو دا دینا شنور خلق ترا کدی واستغفر اللہ او بخن غارے دا اللہ نام ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ بخنکم کے رحم کم کے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین.